the rubble. Amerika ndashaka kwica abayirimo hakongera akavuka abandi bashyashya tugatangira na bushya abantu bazima abayirimo muri babi. Staring at each other from across the rubble. We will all agree that this time ku buryo ntituzaturebana muzajya muvuga ati twemeranye ko we're going to get America right. Ko Amerika tugiye kuyikosora. Amerika abayirimo tugiye kubica dutangirane n'abashya. This is Corporal Raoul Shaw. Uyo mwita Corporal Raoul Shaw. American Raoul? Ukunda kuba umunyamerika cyane. But you're a Hindu. Ariko uri umuhindu. In America? Wabiba byombi ukaba umuhindu ukaba n'umunyamerika. For your faith? Ntabwo abantu baraguseka muri Amerika bagendeye ku kwizera kwawe kuri umuhinde. Object to enhanced screenings at airports. Ntabwo uragera ku kibuga cy'indege bakagusaka cyane bagukekamo icyebe kubera uri umuntu wo muri Aziya. Tubwire. I've seen you in the showers and I can see why you're obsessed with missiles. Pathetic. Amuginga. Boss wo muginga aragututse reka mu kwerekere. Yeah. Barakubita. Baza kuri uyu. Amerika yose iri kubireba. Sike minota mike cyane. This is Captain Joanna Julia Collins. Captain Joanna Julia Collins. To her friends. Inshuti ze zimwita JJ. Soldier who has fought with honor and courage here. Umusirikare warwanyanye umurava n'icyubahiro. One of our nation's top generals. Imyaka 3 ishize umwe mu bashenderali bakomeye mu gihugu. Power and force her to have. Yabeshi umukobwa kazamuye inyenyeri n'umwanya ukomeye kugira ngo baryamane. Ninde wangiritse kariyeri ye? Showering her with praise. Uyu mukobwa mwakabaye kuba mwaramushimiye. Ariko ko ari umugore. So instead, her fellow service members. Cyabaje inshuti ze mu basirikare bakoranaga. On photos. Zatangiye kuvuga ngo bamwice babazanira ifoto. I offered her $30 million. Uyu mukobwa imunsi namuhaye miliyoni 30 kugira ngo atange igihugu cya Amerika. Arasanga arwanira igihugu cye n'umutima we wose ariko mwamutesheje agaciro mumuvuga ngo yari kodinze umuntu amusaba happiness. Rebe yari kodinze general kumubwira ngo baryamana zamuha inyenyeri. Goalkeeper. It's a tough position. Yikina football nari umugaridiye.